Assalamualaikum YouTube. Men Mustafa Artanbek bugün sizlerge İstanbul'dan sayın şu Umra kündölügünün bir barağın sizler için ardanıp geldi. Buga çeyin biz hem keçe bolup kalalı, keçe günü ertelep uçmak elek Tangsardan Tilek'e karşı İstanbul'da hava arayı bozuldu. Biz 6 saatte Bişkek aeroportunda karmaldık, anan uçup geldik. Gelip İstanbul'a düşüp hazır mı? Cidda menен İstanbul'un ortasında 12 saat şahar kıdırıp aylanalım деген planımız var edi. Tilek'e karşı geç gelgenizge baylanıştı. Biz aylanalım bardık, anam aeroportga oturuşta doğru keldi. Hazır mı? Bir kança aşıp barsa 1-2 saatten keyin Allah nasip etse Cidda'ga uçabız. Yani oşu uçurda men aeroportun bir çayxanalarının birinde uşunday Türk çayını içip oturup sizlerge kebir oylarım boyunca bölüşküm keldi. Buna uşul umra men üçün emne. Men uşul umra kündölügün alp barıdan burada sizlerge şunu jarıya kılın geldi. Men emne üçün bu sapar mağa manilүү. Albatta. En birincisi bu ibadat. İbadat. Jana bir jolu ibadat men üçün. Biroq bolgondo da kanday ibadat? Uyda жүрүp albatta kirdi çıktı, bardı keldi, karım katnaş, bala çaka detirip kedi. Şu ibadat yüreğin talap kılganday süngüp kire albay kalasın da. Buna uşul jeri var. Albatta kolundan kelişince bir uy şartı. Ama buna uşu jana bize davatçılarda aytат emespi. Kamırdan kıldı, kamırdan suğurganday bolup suğurulup çıkıp şu başka bir jakta, başka bir şartta hiç kayakka pikirin çaşırabagan akbalda şu Allah'ın menen bir özünçe bir avalda ibadat kılıp alуу bir çoң bakıt. Muna uşul men üçün umranın negizi uşul. Ekinçisi şu jıl aylanıp bir kança jolu Allah tawfik berse hatım kılıp keletabız. Bирок Makkada hatım başkança şu Kabanın tüyünde oturup okulan Kur'an jana al жерде бүтүргөн hatım özünçe başka lezzeti var. Көптөгөн açılışlar пайда болот, түшүнүктөр өзгөрөт. Мына ошо сиздерге тасмага тартып аткан телефондон эле чукулап отуруп, кайдагы бир түшүнүктөргө, ошо учукка түшүнгө кирбеген açılışlarга жетсе болот. Албетте, алхамдулилlah, мен эч кандай диний илим толдугум жок, албетте. Диний илим толд эмесмин, бирок ошого карабай, ошо катардагы журналист, чоң үй менен атасы катары, ошо мага берилген ошо түшүнүктөр, açılışlar elhamdülillah gelip yüreğim opolcup yaşooma uşunday bir başka nur şu ilakpay koyboyt dedi. Muna uşular boyunca da sizler menен bölüşküm kelip. Kuray buyursa uşul barışta Allah tawfik berse bir kança sürelördün şu men Mustafa Artanbek jurnalist katары yüreğimin ötüşüm sizler menен bölüşküm kelip. Zaten Fatiha suresinin har bir sözün har bir ayatını, har bir sözün düşünü özünçe bir orunga ие. Bakara suresinde kebir ayatlardı düşüngönde men aябай таң калам. Ушул эмнеге буга чейин муну мындай түшүнбөй келдик. Койчу башка сүрелердеги аяттарда керемет. Жөнөкөй эле ушу журналисттин жүрөгүн ушундай бир тартып, ушундай бир өзүнө маани бердирет. Илими бар алымдарды менимче күндө артынан канат учуп периште болуп кетпесе да күндө bir Allah'ın алдында сүйлөшкөн абалга алып келсе керек деп ойлойм. Андан тышкарыда бул умрада мен ушундай bir жылда bir болобу, эки болобу ушу умрага деп сапарга аттангандарға кызмат кылып коюу дагы мен үчүн бир лаззаты бар. Ушундай бир рахаты бар. Албетте бул чоң сабырдын майрамы. Ажыларга кызмат кылып өтө түйшүк. Ажыкелерибиз билет, умрага баштагандар, ажыга баштагандар билет, бул оңой түйшүк эмес албетте. Мына ушундай аэропортто 30га жакын адамдын 30дан ашык түйшүгү пайда болот. Кимдир бирөөнүн паспорту, кимдир бирөөнүн билети, койчу кимдир бирөө дагы бир жака кетип калган, кимдир бирөө адашып кеткен. Өзгөчө биз мына азыркы кетип аткан сапарыбызда ата-энелер, ушу уулдары ата-энелерине белек кылып жөнөтүп аткан ата-энелер, кары картаңдар да көп. Булар менен сапарга чыгуу, буларга кызмат кылуу өзүнчө бир өзгөчө сабырды талап кылат, жана өзгөчө рахат берет жүрөккө. Ошон үчүн бул сапар мен үчүн биринчи кезекте кызмат сапары.
Анда уруксат берсеңиздер, ana ушул видео силерге жаккан болсо, өтүнүч лайк басыңыздар, башкаларга да жетсин, жазгыла электер жазып коюңуздар. Мен ушул мүмкүнчүлүк боло бардамат сиздерге ушул умра сапарында болгон ачылыштарды, умра сапарындагы күндөлүктөрдү байма-бай ушул каналымдан дагы башка социалдык желиден таратганга аракет кылам иншалла. Анда азыр Стамбул түнкү саат Бишкек убакыты боюнча 2-ге жакындап калды. Бир канча убакыттан кийин Жиддага учабыз. Ошону күтүү учурунда болгон маек болду. Салам алейкум.